Okay, wait lang. Okay, di mga rod, iti police report. Manipod kina Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Idol Dance, please come in. Nagtagaba iti nagdumanga sugat iti bagit ay isang rider ti motosiklo akalpasan nga dimupar iti signage iti paset na iti highway ti Barangay Pansian tugod Ilocos sa norte. Ti biktima nagtawan ti sampulo ket pito nga awan ti driver's license, awan ti helmet kinagindig iti Barangay Pansian tugod Ilocos norte. Investigation iti PNP manalimaan iti panagpapa-abagatan iti highway kinatakamat ang rider iti internal control gapo iti panaka-adong parna dahito'y early warning signs iti natakamat akalsada gapo iti sa impact nagbaliktad iti rider nga rason natin iti na nakasusuatan ito mga paset iti bagina Naitaray, iti Bangi District Hospital, nimli transfer iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, iti Surat iti Batak. Namuan, nga di rider kita baspas iti panagmanaw na, iti mapasamag iti disgrasya, may surat awan ti helmet, kinasamitin awan pa iti driver's license. Iti agdumaman narimanan ti pagpabag iti biktima iti hospital. Iti sabalipay nga damag na tinil iti agkatakaw ti Monok iti Barangay 3 Salbang Awa Ilocos Norte nagtawan ti sangapulo ket polo iti nakamat at nga suspect mismo nga taking bagay iti Lucky J Exera Heron nagtawan iti 20 ket siyam may nga breeder iti Barangay 19 Masidok Pawa Ilocos Norte iti nagreport ti pulisya agapo iti panang takaw dato iya suspect de iti talo nga manok na nga valor iti 15,000 na pesos in kadina dato iya sapo iti talo nga manok nalatigit may isang roster kinasarte na may isang iti upa nalatigit 5,000 pesos iti valor iti may isang all in all 15,000 pesos iti valor iti tinakaw na nga manok iti parang restar iti arresting officer in the kamatatan ng suspect na nakulungan iti motosiklo may pagorok walig maban dati biktima ng sumeten iti panakasugat basta natin dati ng tiliw akin kuana na ipagas iti RHU iti power dati suspect in dati arresting officer do palang iti sugat nga inda sinagaba. Mapilaan iti reklamo nga kaso takaw tinakamat ng suspect at pasan iti panagitiling iti mismong lugar may na nagat takawan. Alas 4 iti agsapa Idol Bernard iti ginanda Idol Lawrence no Idol Dennis. Yes, Idol Lawrence alas 4 iti agsapa iti ginundawayan na ito suspect na panagtakaw ngayon nakit na naglaw ito akinbagi ang ating nagligaw-ligaw iti nadakamot ng farm iti nadakamot at nga barangay pagsiyatan na nagalarto ito aking kuko aking arresting officer nga sumagin iti panakapot na panakimeg iti nadakamot at nga suspect ng agmamano Idol Lawrence. Yung Idol Dennis, at large pa lang dati kadwana at parang naibaga tatay nga dati kadwana matlang daytoy? Well, amo dito yung PNP Idol Lawrence dati suspect according to report PNP dati parang panakapilil dati 18 years old na suspect iti naman tayo Idol Lawrence. Yung apay kasi lang nagginamot nga manok deta na Idol Dennis dati nga dati breed na dagita? Possible, Idol Lawrence, ito kita breed ngamin dato'y akin bagi Idol Lawrence. Ang breeder is una dito the breed, dito naman iti tinakaw, dito natakamat at ang suspect. Napadwa na, pinakamotorsiklo Idol Lawrence. Wala ata, edi gamatanak, edi namin sangkat 150 lang dito para tinula Idol Dennis, di si bibiyag pay. Well, meron din yun, especially pag-breed ko pa. So, very expensive. Ginagawain mo din natin yung suspect. So, malas na.
Kana tilimatlain kalpasan iti panakita dato'y ay na narami nga panagtakaw iti manok ang manok na kababay na idol. Kata dubleti kaso nan idol Dennis kasi basar ti report kata parang nadangran na pa dito may isang arresting officer. Well, idol Lawrence, at alim may pagarok na litnaban, hindi apotanda, hindi ka matanda idol Lawrence, dito nila kamatat ka nga suspect. Di kad kaslala manukmot nga nakipalot. Oo na. Ang nakita ba sila, malas na sa alerto, asentado, dito yung arresting officer, nga nang gamat keng ko ang idol Lawrence. So, dito yung alam si Sang Matias, dito yung parang matandang tulad na idol Lawrence. When usto maaput dan tulat ta. Walang sikreto hindi nabubunyag ako nada. Kat no sikreto ka nga na pa nagtakaw. Kat syempre awan iti CCTV kadaan po aya galing asaw tulat ta deta obram matiliw kan tulat ta. Kitam itata na pasama ka detoy nagtakaw dita paway. Yes, idol Lawrence, matiklon doon taga. Mas bila dito, kutakot ko ati pongpondo. Agad ba kayo speaker nga magulaan ang perang dito, idol Lawrence. Kasi naman, dito kutakaw, both kutakot physical, kaya dito nagdumapay, dito lang pa nagpulo, itisang nasiyat na arami, idol Lawrence. Okay, anymore? Dito naman kailangan tatangar damag muna ba mismo iti cuerpo de polisya iti las 24 oras. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen.